ukwezi yavutsemo ni nako kwezi azimikwa nka Cardinal wa mbere w'umunyarwanda. Des nouveaux cardinaux. Monseigneur Antoine KAMBANDA, archivescovo di Kigali, Rwanda. Kuri iki cyumweru tariki 25 Ukwakira 2020, umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yatangaje ko ari Episkopi wa Kigali Musenyeri Antoine KAMBANDA yazamuye mu ntera akaba yatorewe kuba Cardinal. Iyi ni Ibyo YouTube channel, nge ndi Mc Joseph Tuyishimire nifashishije ikinyamakuru Imvaho Nshya nabateguriye bimwe mu bihe bikomeye byaranze Musenyeri Antoine KAMBANDA kugeza ubu agizwe Cardinal. Musenyeri Antoine KAMBANDA yavutse ku itariki 10 Ugushyingo 1958 yavukira muri Archdiocese ya Kigali. Amashuri abanza yayigiye i Burundi no muri Uganda. Amashuri makuru nyuma y'imyaka mike yize ayakomereza muri Kenya. Yarangije amasomo ya teologiya mu seminari nkuru ya Nyakibanda ho muri Diocese ya Butare tariki 8 Nzeri 1990 mu ruzinduko rukaba n'urugendo rwa gishumba mutagatifu Papa Yohani Paulo wa kabiri yagiriye mu Rwanda. Yahaye isakramento ry'ubusaserdoti uyu Antoine KAMBANDA. Agihabwa ubusaserdoti, Musenyeri Antoine KAMBANDA yatangiye ubutumwa bwe nk'umwarimu, akabushinzwe amasomo mu seminari nto ya Ndera i Kigali kuva mu 1993 kugeza mu 1999. Yagiye gukomeza amasomo muri kaminuza i Roma, akura impamyabushobozi ihanitse muri teologiya morale. Kuva mu 1990 kugeza 2005 yabaye umuyobozi wa Caritas ya Archdiocese ya Kigali, akaba n'umuyobozi wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro muri Archdiocese ya Kigali. Ni muri icyo gihe kandi yabifatanyaga n'imirimo yo kwigisha mu seminari nkuru ya Nyakibanda, akaba n'umuyobozi wa roho mu seminari nkuru ya Rutongo. Kuva muri 2005 kugeza 2006 yabaye umuyobozi wa seminari nkuru ya Kabgayi. 2006 kugeza 2013 yagizwe umuyobozi wa seminari nkuru ya Nyakibanda. Tariki 3 Gicurasi 2013 amateka akomeza kuba amateka, nibwo inama nkuru ya Vatikani yatangaje ko yatorewe kuba umushumba wa Diocese ya Kibungo. Tariki 20 Nyakanga arimikwa ahabwa inkoni ya gishumba. Tariki 19 Ugushyingo 2018 nibwo nyir'ubutungane Papa Francisco yamutoreye kuba ari Episkopi wa Kigali. Kwa 27 Mutarama 2019 abaribwa asimbura ari Episkopi Tadeyo Ntihinyurwa warugiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Antoine KAMBANDA nyuma y'uko ahawe imirimo mishya yo kuba mu Cardinal azababaye umunyarwanda wa mbere ugeze kuri urwo rwego. Ibi kandi bizashyira u Rwanda ku bindi bihugu 23 rukaba rwa 24 rugize abakardinali mu bihugu bya Afurika 55. Aba bakardinali bashya 13 batowe bazemezwa kuri iyo mirimo mishya ku itariki 28 z'ukwezi k'Ugushyingo uyu mwaka wa 2020 nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru gitangaza amakuru ya Vatican. Ndi Mc Joseph Tuyishimire, iyi ni Ibyo YouTube channel, mukomeze musangiza abandi biganiro byacu. Nyagasani akomeze babahe amahoro n'ubuzima buzima.